Omwishiki Kafuta Queen ow'emyaka 18 kandi omweji wa Trinity College Nabweru kandi orikutuura omuri Katooke wa Kiso District niwe yareebeka omu maisho g'omuramuzi ahari Kiira Magistrate Court okuhurira emanja ezamutirweho ezabaire zirimu okutuntuza. Kafuta Queen n'abandi abakiburiza amaisho ebiro 8 by'okwezi oku ahari Nsasa Kiira Municipality akasya obusaasi aha mwishiki Nicole Pretty bwanyuma y'okumuteekateekaho ngu akaba nabyama n'omushaija we Derek Rwanga. Omuchwi w'emanja Esther Nyadoyi niwe yashomera Queen emanja ezi. Kafuta Queen tiyikirizibwa kwehozaho aha manja ezamushomerwa ahabw'okushanga ngu emanja ze nizibaasa kuhurwa n'omukooti enkuru kandi n'omuramuzi yahamya ngu okukyondooza kuriyo nikugenda omu maisho. Kafuta Queen yayongerwayo mu kihome Ruzira okusya ebiro 30 eby'okwezi oku. Obwe kooti erikugenda omu maisho Kafuta yabanarira obwo arikushaba Nicole ekiganyiro. Orubanju rwamuteebwaho n'orw'okutuntuza okurengeseriize ningashi aggravated torture kandi nirubaasa kureetera omuntu yacwerwa okukoma amagara ge goona. Gashakwa Damba Tadeo.